Tata Rolando Kempf, presidente de Cámara Nacional de Comercio, toquetja arst aguayakipuriwa, akakurateja, transporte pesado toquinki da caja un tasiwi sarantayua amtawayapjaraki, kunata, aka ferrocarril, a Chile toquita, aka Bolivia barcar purinki, uka unhtawiwa bayapej untesi weraki, hani ujuparakaru uka toqueja, hanwalt awij utikaritis asidawa arst aguayapjaraki. En el tema de Arica, la Cámara Nacional de Comercio toqueja, Sawayaña Munaptua, Gunaimani, medios de transporte toqueja, Arica marcar por Nietequeja, Wali Wakiskiriwa, Gunateja, Kaya Mawaranca, Yatunca Pataca, Pusini, Maranja, Chile Marcampeja, Ma Tratado Toquiwa, Amtasiwerake, Aka Amtaja, Tratado de Libre Comercio Amtarakiwa, Uka Amtarjamawa, Sartaweja, Utjaña Parake. Uxamatua, Cámara Nacional de Comercio toquinquilnacaja, aka ferrocarril, Arica, Biacha toque yant asiwaike, uka toquetja arsua yapjaraki, Juparakaja sawiyapjarakiwa, aka sector transporte de carga pesada toquinquilnacaroja janiwa, janualt ayaweja utikaneti sasinawa sawayapjaraki. Ukatja juparakaja sawiyapjarakiwa, aka toqueja askin jamawa exportación toqueyanapt asiwija, utjaspas asinawa, kanancha wayapjaraki. ya hay cierta mercancía que no se puede transportar. Camiones toqueja janiwa, yaqipa, hachayana caja, apayañjamakite, ukshama pinwa, aka sector transporte ukatja ferrocarril doquinquena caja, askinjama ukatokja amuykipapjañaparake, ukatja taque, Bolivia marcan hakirina caja, derecho nepjarakiwa, aka importación ukatja exportación toque, huk achanimpe apaniña utjañapatakeja. Aka Tratado de Libre Comercio Kayama Huaranca, Yatunca Pataca, Pusini Marana, Amtasiwaiki, Ukatoqueja, Bolivia Marcampi, Ukebraki, Chile Marcampeja, Askinjama, Ferrocarril Toque Sarnaca Wiwa Utjañaparakina, Uka Amtaja, Haniwa, Askinjamaja, Pukasiwai Karakite, Ukama Pinja, Aka Amtaja, Nia, Tunca Pescani, Maranakarakiwa, Saitayasiwairaki. La dimensión de la utilización del puerto. Aka Arica Chile toqueta, aka ferrocarril mistune weja, aliaka yant awikiwa, hanirawa aka amtaja haisata karakite, ukama pinja, uka toque sarnakawi utjañapatakeja, aski amtana karakiwa amtasi wayañapa, ukamata, Bolivia marcata, la marcotaro mistuweja utjañapatake, ukama amta pukañatakeja, kunaimane, medios de transporte, ankajar mistuñanakawa apnakataña parake. Aka ferrocarril amtaja, reactivación ferroviario Arica Biacha toque, chamanchaña amtarakiwa, aka naireliant aweja, ma prueba técnica toque, amtakirakiwa, aka amtaja importadores ukamaraki exportadores, toque inkirinakaro, hankaki kunaimani yanaka apsowi ukatja, apantawi utjañapatake, chamanchañarakiwa.